smo sada iznad Srbije. Imamo još oko 560 km do Minhena, a poslije se iz Minhena vraćamo u Srbiju. Vozimo se na visini od 11,5 km, brzinom od oko 850 km na sat. Ovo je putanja, gledam na displeju u avionu. A inače ovaj avion je double decker. Znači idemo iz Bangkoka za Minhen. Evo ovdje možemo vidjeti 496 km još imamo. Koliko još ima do cilja, lokalno vreme u Minhenu, u fitima visina, Bangkok, Minhen, tako dalje. Minus 56 je u vazduhu. Ovo je avion double decker, znači ima duplo ovakvu kabinu. Najveći avion na svetu koji postoji, to je Airbus 380 sa 500 putnika. I uopšte ne trese, ne podrhtava, ne može ni vetar da ga zaljulja, ni ništa. Bukvalno čaša vode neće se prospati. It's not